Dù số bóng bóng này ngày nay ở krom chiêng để dương màu thưa ca sang song ca than muối bóng bóng này nơi khang krom bạch bạch ở chia bậc hết te cặp bờ há để ở bom cha te còn chụp bật tục kinh pi bật tục tật muối te bài muối hay miên bật tục tu chiêu bùi tiệt hay sầm khán te nó cứ dân phơ miên về rong đa khăm một te tiệt bóng bóng này te ní sạch đời xaแต่chỉ trong te ní cứ về miên chỉ trong so lịch lai po te ní bờ sân thì dương mơ tới viêm mền chia của hệ thầm cặp bờ hai sa chri trung po lai bao nhiêu có sạch xong rồi nè cả thángนี้យើងចុះក្រុងពលីនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2025អញ្ចឹងយើងចាំមើលថាតើការឋាននេះយើងនឹងដំណើរការរយៈពេលប្រហែលខែនៅខាងក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយយើងនឹងរៀបចំសម្រស់ក៏ដូចជាគុណភាពនៃការសាងសង់តើដំណើរការយ៉ាងម៉េចយើងនឹងអាប់ដេតការឋានមួយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ឲ្យបានដឹងហើយការឋាននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតយើងធ្វើបាន2ហើយនៅបច្ចុប្បន្នហើយក្រុមជាងយើងគឺសម្រុកធ្វើមែនតើការឋានមួយទៀតយើងបានរៀបចំចាក់ធ្នឹមហើយដោយបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតមួយរយៈនេះគឺយើងភ្លៀងញឹកមែនតើតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសាងសង់វាយឺតយ៉ាវជាងគម្រោងដែលបានគ្រោងទុកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានបំណងចង់សាងសង់ម៉ូតផ្ទះវិឡាពើហានិងសំណង់គ្រប់ប្រភេទអាចតាក់ទងក្រុមជាងផ្ទះយើងបានបាទអរគុណ